April ni somni panga kumsang ni pasari chunhulama chuan Germany rama kho pakhata police officer pakhat kumsomni pangami Martin Arnold chu a partner officer Michelle nen chuan parking lota an police car chunga chuin chu chunan eiduna an khwa hi hell brown ania Germany rama kho pakhatani police officer Martin chuan thela e pain an pia maya park chu ain kwal vela weekdays ani wangin atlang puin parka chuan mi anom vak ngai lawa hell brown khwa hian crime rate po asang vak lawa poi khoina po a thleng khat leya swalang sardeu police te enroll ngai nang chi hi chu atlang puin ruk na te mi ina lu ruk ti velte ni tlang puya thilrap thak le shiat nomlo lutuk hi chu a thleng ngai manglawani amai ro chu Germany rama hian kumsom pali chu ngot mai poi khoina thleng zem sewa oma chuta chuan mak tak main poi khoi tu hi an che thai ngai me lawa amai ro chu crime scene DNA an mu chin te angin poi khoi tu chu tu poni se mi pakhat vekani ti ero an chia amai ro chu tunge ni an che thai ngai lawani makle zwal de omai chu crime scene DNA an mu hi Hmeichhe DNA alani zuya hetiang ani wang hian Germany rama police le thunei tu te chuan Hmeichhe rin hlel hi an me ru reng china officer Martin le atho pui Michelle de chuan an sandwich chu ein an ti ti siama ma se chu tia tui te ka sandwich anei mel lai chuan dar thlanga chengin Martin chuan mi pahni kar hnung lama chengarun kal hi mowa an kuta silai an keng ti a hmubuka ma se chenan kho ve main kong khar bula chuan chung mi pahni te chu ronding ngalin an silai chu an met puak ta ngala an chanchin an shiat vele an chian te ho chu arun tlan khom ngala midang arun thlen chuan officer Michelle chu alo boral to a wani thlak takin Martin chu aluwa ka ni ma se alo ladama ma se ni khoshelovin a omani ambulance in Martin chu damdoin nai bera an kalpui ngala officer dang te chuan crime scene chu uluk takin an lo enfia bok mitak mutu anom be sein abul naya lo omte chu thunjot fi ngala ma se hemini hi weekdays ani wangin parka chuan tu ma an vei wak lawa are wanglai tak alo ni bok nen thil thlen lai chu mutu an lo lawani crime scene chu car le abul vel chu ani maya police te chuan uluk takin DNA sample demo fingerprint demo samza yemo ke nia thlekin mu tumin an zonga ma se miswal te nu ma engma an mu thei chuang lawani poi khoi tu chu pakhat nge pakhat aya tampo an cheta chuang lawa thushe tu ber Martin chu a har chuaklet box se lawani Martin chu an labyak thei miau lo wangin miswal chu mi pakhat aya tampo ani theya mi pakhat po ani thei thau puka ti vera chuan an ngai to na chu arakal kwal ri mai ni mase chu tia Martin har chwa hun nga top aya tin kar chung chu uluk le zwalin engebutal miswal te nu ma nu chha mutumin an han en chiang le ta a chuta chuan DNA Martin le Michelle te thil ni lo engemo DNA lak theina tur chu an muta hlau mai an champa har chwa hun nga pain DNA test turin an thon ta a karng nuwa chuan DNA test result chu aron chhuaka result chuan rampum huap ngai ven a hlo tira kumsomli palimi German prosecutor pakhat Gunther Horn chu office a chut lain a bosin arun khola a bos chuan an miswal zon lai Hmeichhe mel nei lo tia an searchin chu a chele to ti arun shat tirani Martin le Michelle te beitu miswalin DNA sample a hnut chiale mai nei lo Hmeichhe DNA sample chu alawin mil thlapa prosecutor Gunther chuan an man thei mi alo miswal mel nei lo case hi alo tuipuin alo ngei ven renga chumi wang chuan a boss puin police officer pani miswal mel nei lovin a bele ti a shiat vele arun shil sheve ngala lo ni a boss chuan Gunther chu case lead investigator na a tho dole dulo te chu arun zot boka alo ngai ven reng le chui chwa chaka investigator enge masain an lo zon lai mek miswal chu man ngei adu na thinlung chu a phur hle engma soiboy lovin ambosin lead investigator na thok tura somna chu rang takin Gunther chuan alo yes ngalani Gunther chuan case akota alak rualin he case team turbik task force adin ngala
task force ho hian ngor takin an miswal Hmeichhe hmel nei lo mai nei lo chu tunge ni hriat ngei tumin man an tum dawr ani task force team te chuan kum engemaza liamta chenga he Hmeichhe hmel nei lovin poi alo khoi to khei song song chu abul changin an ching let le don ta a mai nei an tum lo burani poi khoina thlen la ya fin fiana ni thei tur an lo da that song song te victim le thushe tu nia in chalte kesa poi mo tura anjin an lo da that song song te chu amal te tein an ennon le veka case lui an hayan haya changin poi khoi to miswal hi heroin manga aroi chin ani anjinga a chan chu a poi khoi na mona heroin bur wak le shiau man no an thar to a adena changin poi khoi to ngei mei chiain a man na no heroin bur wak le shiau ani ti an fin fia to bukani makte umayin he me chia hian crime scene a nu ma engma a nu chia ngai lawa dna chu an mu thei om chun ani zia bok amai ro chu dna milpuya an zon donin an deida a omsa criminalimo rin hlel an lo man to te zinga om tlat bok se lawa kumsom pali chung chu man thei lovin a nu ma hi alo nu chia fel fai chin hle lo ni amai ro chu kumsom pali chunga thushe tu nia in chalte thusoya changin crime scene chuan me chiani lovin mi pa ni nge ya an chia thi an lo mu fu le zau china hei tak hi nu chui tu te tilu hai tu pakhatani miswal hian adine nu chia changin me chia nge yani ti achang boxia mirin hlel omnia an chiat mi ten crime scene an lo mu chin chu mi pa ni an ti boxia nu chui tu chuan mi pan mu chin hi poi khoi tu chui shwai pakhatanyang an ti ta de ringota officer pani ka ani jenga thlakhat nu vel me thlatop lama chuan investigator gan thar chuan khol pakhat adong le nola investigator gan tharan witness atana adu bermai victim officer Martin chu alonia thlakhat vel ni khoshelova aum nuwa aron har chuak lo lalawni hel browna hospital a chuan Martin Huturin investigator gan thar chu avakal ta a hospital khoma chuan Martin chu alawla muwa alawla chau mel le boka gan thar chuan Martin chu chau hlema se a nu chui chu a man ho thlak ve thau se wangin thil thlen dan chu azot ngal mul mula officer Martin chuan thil thlen dan chu a hria chian lo thu soya chu chuna nei la yin mi pani hi kar hnung lama chenga ron kal thutin silayin an ron ka ngal thu soya a thopui a chanu a chanti a shebuk nen aril ru chu ala fim lu tuk chalo bokani investigator gan thara basin sang tak nei po chu engma lawa a chang le ta a witness chatak le ren tlak tak anei ta emo ati lain officer Martin chuan an chunga thil thleng tho chu han soiwak tur alo nei se lawa beidong ru takin hospital chu a chwa san ta ni ti chuan gan thar chuan task force tenen kumni tal top chu masona omlovin case chu an chui zuya an nu chuya changin witness ten miswal nia an chiat mel lan dan chu a ang thei ang perin an ziaka rin hlel mel nia ngai po an nga to hle hetia masona omlova poi khoi tu mel nei lo an zon char char la hian mun dang danga poi alo khoi bel zela Germany mai ni lovin France le Austria lama te po poi alo khoi bela adna an lo muzel boka heti tak maya zei hoi miswal an hansung ta chu prosecutor gan tharpo abe dong chana ma se hetiang beidun na ril ru aputan mek la hian march kumsang ni pakwa chuan khola dong le a France drama police officer pakhat ne na chengin khol hi adongani police officer chuan andram France ram chunga tualthattu thleng case pakhat an khoi mek thu asuya ruang kang chena satak an chhar thu ron soi bokin ruang chu en thuak chuan mi pa ni in an sia a ruang chu tunge ni ang tia an ngai to mek lain France drama ral tlan mi pakhat mi bozon mek ka tho an she veta a France police te chuan mi bo chu an ruang chhar kang chena satak chu ani mai lo mo tin an ngai to a ti chuan mi bo chu France drama aron lu na lekha an hai chhuaka fingerprint te po document sa chuan alo veka fingerprint achang chuan DNA an nei ta a DNA examination result an han nei chuan maktak main a result chuan omzia anei thei mi alova anga ina an chilo hle ni ti chuan DNA chenga
nu chui boy char investigator gan thar chu anron she chuak ta a case boy pui lai nen in kung kaina anei pal takin tin anron be popani maktak main Germany ramajinga France rama raltlan angalut anmi bozon mek document sa fingerprint ta chuan DNA pani an munol maya mi pa DNA le me che DNA an muni hei hi DNA testing result ta athengai manglava mi bo anzon mek chu ruang kang cheta hi ani ngeiin an sia amai ro chu a document sa fingerprint ta me che DNA lo tel tlat chu amma kani hei wang tak hian investigator ganter po sia tir ani pha ganter le atiam te chuan engtia DNA pani thenge ni an han chui ta tak chu me che DNA nei tu chu an she chuak ta factory pakhata nathok me che khosak pa ngai tak mitam tak siat alo neya rinhlal ompo ani ngai lovani factory a chuan police ten DNA testing an neina turatan an manrua cotton swab sam china lo neya cotton swab sam na nathok alo ni wang hian chu lapua chuan atam zuka a DNA alo ompha alo ni reng maya afim khur tok lo wangin DNA testing a boy pha ta veka police ten kumsom paruk chung meu poi khoi tu zonga an boy lain poi khoi tu chu mei chia anga an ngai pha miswal ni lo chungin an hun chu an lo khoral pha char zo kalawni miswal mei chia mai nei lo an ti po chu cotton swepa factory na thok pakhatin na tho thom no ain bel that lo wang mai maya thil sia swal ani ti na niya police tala pomana khan na thok nu DNA kha alo pal chin zo kalawni poi takani meche mai nei lo tualthattu reng an lo ho lo ti chuan officer Martin le achano officer Michelle te beito Michelle thattu mi pani te chu an che chuak ta zuya neo nazi group mi pani an lo niya kum enge maza liamta meche mel nei lovin athate mo an lo ti po chu an chui non le lo chuan engtika ma an chui chuak don lo ti na niya suspect ni mi lo an lo boy pui chara Germany rama chuan he meche mel nei lo miswal tia police ten an lo boy pui na sat mai he police te tizak tu alo ne tani he baka hian case tang han soile lokela meni ni kumsang khan sakwa sumthum chonholama khan nuwalai tak mai kim sujin chu an farmhouse lampanin akala an kwa hi bibong mian aniya South Korea a omani a farma chuan ni lengin na thokin huna manga chonholama chuan ha cholpa farma chuan chuta tui in turin akalani farmhouse a chut ha cholai chuan kungka akal chu aron kikri dot tota arindanin afapa kumsom paruk mi bakjong su chu aron ho ve to aringa afapa nen hian farm hi an enkol china mase sum an laklu tlem wangin afapa hian khochung lama na athok ta zoka sum hlo chuak turin anu hi akal san fawa ngai ni hemini chinga ni rukliam ta chung chu afapa hian na thokin khopui lama aumbo san ria afapa ani ringin phur takin kongka chu awa honga a mela nui sang mel chu thok le khata abo ta ngal vek afapa reng alo holo police officer pani an loadinga police te chuan an khwa chuan rol thar no pangbo alo shat lo thu an ron zota sujin chuan rol thar bo anom le omlo po a shat lo thu ashila afapa ngei po kumsom paruk mi rol tharania khochung lama na thokin akal dai thu alo suyani a chanchen chu ni rukvel a sha to lo thuin a chang buka sujin chuan ka fapa chu abo lo ka fapa chu mundanga na thokin akalani atia mase a sei zo ral chuan police te chuan lainat mel takin an enjinga kapi ifapa na thokakal iti hi tha ani in kan chiani chanchin shil tur chain kan ron kalani an ti tamaya police te chuan rol thar no pang pakhat tlanga arwangan chhar thu chu an suya alan danin soisak ani nuwa re hlumani mel an tia an mi ruang chhar chu tunge ni ti sha tumin police te chuan khoshang shang mi te an lo zot kwal char to atopa sujin te in hi rol thar omna an shat nu nung ber alo ni tonio me mase sujin chuan in che swala niang ka fapa chu mi poi soilo takania tunen ma boinan nei ka ring lo
ama suisa lumdu khopin tu ma harsatna siam lawang tin okhur dar chuan soya mase police ta chuan ruang da na hmuna milozui ve photro kapi ruang chu run endik ve shim ro tin an shilta ni ruang da na hmuna chuan sujin chuan police ta chu azuya ruang da na hmuna chuan sujin chuan police ta chu azui ve ta a ruang da na pindan an thlen chuan ruangan lo zal chu an pan na ya chu ta chuan sujini mita changin mitui dan zo rual lo hi aron luang ngia ya afa parwang lainat tak a taksa a hliam tam tak chu a hmu chuan a thinlung chu ana emema a chapa afa pator na chu rap thak a ti hle ni sujin chuan ruang chu afa pa nge yani tho asuya mase afa pa in thuam na korti chu afa pata ani lo thu suya ator na chu rilrudang manga ti zang khai tum pain afa pa in midang kor ain thuam ti asia chuan engemaw chan thatak chu au maring ani sujin chu a ho ta phota kar khatvel afa pathi dan chanchin sha tumin angai chang renga kar khataliam nuwa chuan police chu farmhouse a chuan anron langa sujin chuan manmo takin ka fa pachan chin thar au mem tin alo zot ngala police ta chuan kapi han chu phot te tin an beng daya farmhouse a chuan an lut hawa an chuta a police ta chuan afa pathattu te an man to tho an shil ni afa pa thattu te chu mi pahni ania jela anda to tho an shil boka tualthattu te chu jongsu an khot chunga an hatho pui mi pahni an lo nia tlangwal pakhat le hmeichhe pakhat an nia tualtha na hial a thlenna chan chu a tho pui hmeichhe hi pasal fanau nei to ania a pasal chu awire sana awire na panen chuan tlan bawon tum ti de chu jongsu chuan chunu pasal chu a shila tlan baw an tum thu te alo shil man sia tlan baw an tum na plan chu ati boy ta vekani a tho pui no thinrim lo tuk chuan an ha tho pui tlangwal pakhat chu in thu roi puin jongsu chu tlanga thil engemaw ti tur anga som chuak turin atia ti chuan an tum angin jongsu chu tlanga kal turin an bum thluwa tlanga chuan jongsu chu an sui sa a an reklum sui ta ni ina chwa sana chenga nikhatna a thleng nge ya ninga chung chu tlanga arwang chu alo tuwa alo troi chan to nge ni sujin chuan afa pakor hak tung chang chu tol thana nen inkung kaina anei le nei lawa zota police ta chuan inkung kaina nei an shiat lo thun suya sujin chuan afa parwang chu lain an veng thlan mola an phuma hemi nu hian afa ban chuan amang lama aron tlo sia a aron tlo ngun ema wangin a hnuwa phei chuan hlona hiala nei pha a zan po mu theilawa a hwan po enkol theilo khopin afa pa chuan aron tlo a anun chu ati boy vekani sojine beidong chuan farma chuan mania thi ve mai chu adu ta hiala mase beidong taka umla hian october ni som pariat kumsang khazakwa somthum pakhat afapa bawrala changa thlaruk nu zana chuan amu manga afapa mule a afapa chu pindan pakhata tukver lam hoi zongin alodinga alau to lova chap chungin afapa chu bia a sojin chuan ka fapa ka mangai che mase thamwang taka ichol hadamangai toni tina shila mase maktak main amu manga mu afpa choron hoile tin anu chu aron beta a kanu tlanga khan na satakin ka thopuiten min soi sa a min je hluman tumani mase ka thi emotin min kalsana min kalsan nu khan ka har chuak le a kadam khot chuak ka lom kwa a kalet le chuan min tha antum liang ti ka hlawa wangin khodanga katlan chiani atia he zana amu mangemo ati hi amu mangni lovin afapa tak tak kha alolen so kalaunia tharuk chung khan ama tha tum tu te a hlawa wangin khodanga alo biru char char alaunia tlanga ruangan char kha rol thar dang tu emorwang alaunia ruang kha atoi chen to wangin sujin chuan afapa emo alo ti zoka afapa korne lo ruangin ahak tho asoipo kha achan henge hi ni meltani afapa aloladam rengani ti asia chuan sujin chu alom lutuka ammangemo alati hia zokani thonai tu ten jongsu aladam ti ansha chuan murder charge or tira anmi man te po kum khatle achan vevel antan tir nuwa chwa tiran nia mase ruangan charta kha tunge ni ansha thei telawani kan case ngai thlak pani na chang hian
uire na swala wanga poikoi na rap thlak tak thleng thei kan hriat fial e zwal a tha hle mai kumsang khazakwa sumthum chhovela dai to pokhan tualthattu na wangin anlo boy viau to ti he case hian ati chang hle bokani